Preduzeće Kompresor se bavi ventilacijom, klimatizacijom, grijanjem, profesionalnim vešerajima. Uglavnom je to servis ugostiteljske opreme i sve ono što prati ugostiteljstvo, turizam, da kažemo i bolnice, dječje vrtiće, domove starih. Konkretno ovog puta, kao i svake godine, to su profesionalni uređaji za peglanje, sušenje i pranje robe. Sve ono što je vezano za turizam i ugostiteljstvo. Pa što se tiče ovih uređaja, ovo je, da kažemo, u bivšoj Jugoslaviji bilo preduzeće Primat, kasnije je bilo Krebe, sada je Krebe Tipo iz Maribora. Znači sve što je vezano za ugostiteljstvo, turizam, upravo su ovi uređaji, znači za profesionalne pranje, peglanje i sušenje.